And to be true, said democracy under Mohammed's second term, no, it is at serious risk. And you can mammy can be, Obika, it is what me can be. What position there? And it's okay, some look at no. National Security Council for Aquachi NPP TikTok, a very famous NPP TikTok. I find a Fante comedy or Makwa channel. I'm almost aside detaining no. And this very two was very grand cinema what yes, they don't watch channel. Now that's the word I'm amame. Our comment section. I have Penyah block media. Mess was any demo. Obe like if video no that my subscribe button and snap back the notification and connect latest updates. Now back to the word and the amame. Our comment section. Mess was baswa. No achieve enough for so any be ashe. It took a TikTok app neswa. There is one fine gentleman. I find a Fante comedy. In fact, oh yeah, NPP TikToker. I say oh yeah, you must know Edma NPP. Now he's affiliated to Dr. Baumia. It's back about 3-4 months ago. Baumia met with social media influencers. Ala could share the newo ACB. Emma Hawker when say Fante comedy na honest ewo hobby. Emma one Baumia cry extra pictures say oboy jumadene Edma Baumia. Now prior to helicopter crash and happen when Ebuama any Mutra Mohammed ewu ye no. It should happen na that day na there. Fante comedy money with the dead just say or sympathize with the family of the dead. In a mum ni type rest in peace. Our comment section wo. Munim oye ne kese munim asem kese ato o man Ghana. Me pacho ene oye Ghana ni amaore anhu because empanifu akuku dam na komu free greater Accra eko obuase akodi dwuma so ede asom o man Ghana. Omu kono omu fa helicopter na mum munim se wiase de ekwanhia wo emre omu kono yanti asem de na yete ya ne se helicopter no enya nkwanhia nti helicopter na hye impenifu akukudam ni nyina ahwere omu krankwa media so rest in perfect peace yenim se da achi ankwa mabia no ye nyina ye behia ewa agya ne nsanifa so na me wo wa na me bisa me ho se ade esi ye na nka helicopter no na nka ye NPP fo mpanifu bi na wo mu a anka asemben na Captain Smart ebetena ni TV so aka kire Ghana fo na ka Captain Smart be ka se emre helicopter na ikono NPP fo poison helicopter no ana se NPP fo the bomb to helicopter nim ansa na ekọ ewiase me say ewiase asema me kan me see ewiase Etibaka ya enuachi ana video of Sammy Gyamfi asena 2022 o lead some group bi na omu chant se Eradu nkum nanado mai no se o mai no video surface online e the video ekọ viral no Fante comedy ehu ye ene so eye ne hise then Sammy Gyamfi kra why then say na always dead for Akufo then plane we na crash ye no se kan Sammy Gyamfi ka ewo mu bia ene on den kan nya ne ya on pa Fante comedy de enka ha no enka enya ne ya kra because for sure who Sammy Gyamfi no na always dead for Akufo ene Baumia eye politics ene nyina ye o ye politics no always dead for no flag bearer what I say Emma hunto kura so kwotna TV for us o ka say Akufo do free player plane in Plane Cràsh edi nema o mu ye twam no ene now no Fante comedies pay o mu back it after some video no go viral Fante comedy ehu ye no ba TikTok live na live ni mo no ana one gentleman be join here na gentleman na join here in fact okay can adwen pa edi omu a omawo no odi omu ho fel je se otwetwi omu ema osai kemiche Sammy Gyamfi ese senga Sammy Gyamfi na wu ya enka ha no kra me a one pebo na me kra de na nka na me pen sa Sammy Gyamfi kwase ampani ampa wono ana na me expect se nko ka ho hwe sa obuasi MP a wo wu bi de na wo gina ye hwese ya to abawie wo se chenchira how the force be gise wa wini ekofa wo nkwala wo boys ba mo be bu city MP ebe bu NPP ni no mo twetwe ni sabio mo twetwe ni hwa ne no kwati nyina edi nnua ene nsika nyina gina le so na wo ka se ko wada yes if any force the BNC na mo nim say Jacob yes Jacob na mo ye akotia
Fante, na muni msia kwa botwa na anzo ni asase sa wo mo agum. No post keli na mo pa 128 nto so mamo. No, 128 no mama pia fo. Leze, when they are body say kutu say bam. What is that first? No say yakupon fa no bo to the tembata kufu aru yakupon there. To me, echo life, see a life. Obi so trick and blessing and was a better than me soon, a better than me dear. So now no dear, no dear, no dear, no dear, dear, will be wood ya, and the dear sees for your pa, now you say, of us in a car was here free. Video way, abroad Obugos air live no. That man force the bloggers no ebis air screen recording they are post it. It right after the live no say no, was start air trend on the bad way. Say video no no, live no no. Bloggers no afa air share video na start air go viral. Eti ade chin no say there be. Video na ko live na ko la ensima kwa be kan live no na ano air den. Eti Fante comedy ebe pa chaw. Oh madofo we dia mesremo. Na me say ye host to live bi e TikTok. Na obi ba so be kire na adwen. Asema ni pan kan ye no entwa ye. But okasa wie no me say ni say asemo a waka na ho de ontwen san. Ama ni pano atwen ho san ye. But the oye screen recording no baby a me ka so ontwen san no baby a ni pano twen san ye no. E ho no ni pano am post one kan. Enti ye ka bibi na nko ya ya pamocho mo fanche me ai mi ka bibi na anya me da me na me host tu ya mo fanche me mo fa ne se mo ba e na mane agu mo nan so mo ba pepa mo ntwa ye nyina ye nipa ba ko ya we si wo emfa mo bia why we dey madofo minuanom mo amu NDC me pamocho mo fanche me why what I say obepa gan fo nya is oh sorry was repa say the live so ana ensem sei aba enti osre opo bi acho Ghana for emfa enchere na acho friend ba no answer ansene Sammy Gyamfi tiri mo da bi ansene tiri si am no gese de Sammy Gyamfi has called for the arrest of Fante comedy ama police for akwachi ese wakasa ama na no apa etumu hia no omo aso emo call ye no for sure omo editing no ewo eho no mo ya band ebe ko na NDC ni mama so mo chi atumu a ya ti kwande ye ko mo ye dan so de ebe ko the office ye nko na ye ho a Fante na ni de aba na manfo office o mba chi na tum mo da mo ntintum saba ka me se ewiase mna de ye ba ko pe na Ghana dodomanu mama only 60 years e o Ghana president only suda eye de one day o be free so no free so a you see the other year no the same thing na ye gidi sem penifo mo Ghana ha a o mo so mo nyansa no mo tie Sammy Gyamfi ne ko fo tumi gina
baby to me to nyom edidi Dr. Mahmoud ba omiatem obi anka so ankyere omo na se du yeso na se na de omo tumi invite a yedim say invite ye ebeko ye ko to mama jollof ni why edem ase dramani mahama na mi sira say oche Ghana my obi entie asinka bawe ene omache Fante comedy ewo Ghana police headquarters ehona engineer na Ghana no me kan of range ni pemi say on John Dramani Mahama na ba omo ni 100 years in power omo ndi enya there one day power will change wo de mo satisa mo chi NPP fo a mo fanto mutrim say NPP zu beba power na de mo ye no say ya emre ne hyebre ene be kai obi afantro trim but who video we are for the maunua na unia ba maunua na share like never comment to us here senior Mahama ne nkofo ye de baomia prepared na oba baomia is coming ejevo tezi postation ho na dey Fante beto ye obi abeso support Fante bia no bra na be support o chara pa nyina wa couple de be ko we police quarters emre ni nkaso na wa wanya mmere na office ukun obi no tobo ase na umre onso umre bedu ewiase no every time I talk about obi 4 years you are 365 days per year it is from ye na tobo ase na power ya jechiri mo hu na de wuo power enya de be fi unsa one day Fante de ya botre emre papa ama oko social media so a other NPP communicators no more TikTok on no omo nyina ajoin conversation which say there be chia Sammy Gyamfi order me akwache Fante comedy ne de it doesn't make any sense. Good evening, Abusuafo. Me question be the Ghana Police Service. Unim say bear 2 months in here ena nipa mienu Nana Lloyd ene hawa kumsin omo call Ablekuma North Sahara no Emma NDC4 tax ebo one Nana Lloyd omo bu omo wi en video so no eba bonten ma media house bia ewobi for 3 weeks na omo ntimi nchi nipa ba kokora be 1 month na omo beka trend so machi nipa mienu no obi anim bia omo de omo call court sasem no akosisen omo he video so no eda so ho a Ghana fo nyina ewo video obi awo ewo ne phone so nanso obi a enka ho hwe nanso obi atena TikTok so aye live no ni control aye very very difficult nanso ensama a free life no buy no enye sempa to be very honest yenka no kre se obi ani ho afoa ensam na omoka wo so no nanso within 3 hours match nipa mienu as say omo police headquarters it is say no obi a ono no yehu no camera mu a obu nipa mo say mo pese mo ye review of the video na match omo no mo say match mienu enim ba bia asasem na kosi nipa aka no so mantimi anche obi a nanso obi a ye TikTok na waya within few hours mantimi ache omo ene Ghana baby I agree there we have a long way to go. Senye Ghana police and the case be a fan case more ma ehunahunanti enka Sammy Gyamfi case we see em friend Fante comedy no nka was am case we Sammy case we the fucking case politics na moye see e wa ha mo case NPP and onzo aka bia fly em friend ne de yes rebu police for me hu police ni a waka se ma me case we de enye ne jaida din nyina e fan case IGB sa fan case no muntwa bi mu wate case bu a mu hu se fucking case adai case bi a fan case mamo munya Fante comedy no onko pa adua bi ni Sammy Gyamfi no ye hwan da bi o Sammy Gyamfi ye hwan wo Ghana Fante comedy aka kana se munte moto monza okay to na moto monza friend ye me mu de hame yeah because na papa ya ban nipa na emo mamu nkwa ya say fan case na da bia mo kan na emen obi ko wie bura fan case obi ko kum nipa fan case obi ko tu obi banche fan case obi fu obi sik obi wuro obi mpoma ma fan case obi ko fu obi ira fan case chesa mo pa da be na mbenya fucking case Ghana police mon kan kire me da be na mo be hu se case we dey fucking case
Fante comedy. Baby a wo bi asem bi a waka bi a me abu ne chamber me support 100%. Me you mother. Na United Showbiz for no my own busy body ni nyame betri o mo ka especially Kobna Mafo. Jacob na no kro ka ho. Jacob na enkwasiafo nkurasefo nyame betri mo ka no pa wia nimre. Adan NPP for ya mudan ekoya Kevin Taylor ni Trini Jonas di NPP for fasu wo kromua for the past 8 years. Kevin Taylor timi ka asem no kura bi anim obi wo kura na Kevin Taylor di atem se NPP for poison no na NDC for ni bi asom wo Kobna ma Jacob na wo nti kromua na Felix Ofosu kwa chikotena TV so se akufo ado acute prostate dia na munyina mo te wo anka asem bi ankyira kwa no akufo ado de oni abusua me yakufo ado nana o me yakufo ado moja intimate na mo obi ni yakufo ado atem wa bra me ni bi Jacob na wo yekurase ni papa nyam betua wo na o yire no maka enkusiaga anafo ena no pese mu hu wa ha na Jacob na ntine bigina Jacob na a wo UTV Jacob na wo UTV ena me no wo kasa wo ti so ntino nka me hu ye ngobi ani ti so bia ko nyansa ba wo de wo ti so no nyansa e ba kokra ni wo no ma e wo ti na me ka kire wo UTV ho na mo tete na magigigi skanti enu nti matonton mo mano kasa enu nti wo Sammy Gyamfi ene shop e ma usika e didi nti no Fante comedy why oden say your bani Fante comedy anka wo ni picture ba beto UTV abeka news aja kwam na hwe ho so yie this FM ko yenim ne mutimi ye motiti won apart from committee fakan ene odi ahenkan ene dan kwaku ye bo mo waka nyina no emisem ye ndisi na ye humu ne ahye mo okay mini aba AY and go for the picture ato TikTok say or Ghana jollof onye Ghana jollof ne enye Ghana jollof china Ghana jollof say mo rere no Ghana ha ade say mo fry twede e ko wiem ana mo akọ hu Ghana jollof enye onwa mo ma mini AY ho nton na enye onwa ne enye onwa china Ghana jollof nya dia mo behu Ghana fo mo hu ne ne ehu ne china ana Fante comedy so onya TikTok ne enya ne china ye be ye da entiane mo amare ma dwe se mo ati mo magum na ye life wa na mo ne na mase ene mo nyina yi na ye nso no sade enso ye saa na wi aso ne ye da mase Ibu Mahama Fante comedy e de ba sam na waka Ghana ha ye ntibi da Ibu Mahama e de ba sawri ada mi ankasa o ma we mu ana ada ibu na adrume so ana ibu kacha na mi nwane o yesi achie nya be ma Fante comedy beauty ni social media videos and binti yenya ni social media dia ha na edi agro Fante comedy ni videos no so bebre na wo hwa wo sere and den na o ma chi no and that be na social media be serious or politics mo say na past election we atwe mo a and can minister social media serious or politics mo that means omohu bibi then omohu nti a o say akasa social media it be chill eboboba and I can be there me ninja attempt the politics so but attempt the any dear if it increment time to no mu de didi abe fan na do so abe do sesia and that the most now pekasa kai be na tem and that say then but politics so democracy kebina men kebi nenya na ye de call and then na say Fante comedy dear onu dear ni dear ya be chine samu ba mi so na me ndwani o Sammy Gyamfi am yakwache Fante comedy SNS more kind and some is serious now such a tragedy I see let's say you don't have to come and make fun of the dead it is Sammy Gyamfi am yakwache Fante comedy obet ma chere waju na amame e wo comment section aha Penyah Block Media Accra.